niyo mugabo kumwe nazo kutaka y'ubundi niyo mutoro 20. Gilbert Rubihayo nagira ngo ibigombe byo no kwemerera hamwe no kutunguka haba hari amazima hamwe n'inkoragana nungi ugenda kutunga no tungira kemuno kakuboba waki wa mazima buri kiro ngambira abakozi ba Kyenjojo aho bagamba omurayikana n'umutima gwo kutekereza obusente sente obwo butayito bura district ndinubwo murayikana ne mulyaho report zawe zikubaza zita omusahi kuona ogwekitebe ekikukwasaganya ensimi runde simonde biba ebitabu ebino omusahi ebitabu ebino olwoya obo nibyo ebitabu bitalina mu bihuru nibyo kumanyisa ekigombe ky'esente kine bamemba bari kurenga omuri 16 kandi chairman wabo Deus Katuramo nagira ngo nibacenda bamemba basya mutahe mu cyashosi Microfinance Cooperative Society Limited kitongole kirungi muno tumazire emyaka 18 ntuhereza abantu twino bukugu bukwirinda sente z'abantu kandi nokubaha abagoba sente zabo bitsa kweje no bwera bene kurakorana bakino buremezo urukora abanasa mu buhereza bwabo babayita abakutwara loan muzitwale muzigare mubwire nukitwonyere okuhaba memba abandi abakuba nibenda obuhereza bwaitu bamwahara bamemba bagambireho na TV West batumanyise ku Ceyamaani Microfinance ko ebaberiro muzire kukoza sente mpora na kujisiya ndumsana kumanayo hara wange ya finance girabani mfuzi na kumanyinyo kozayo liberiro mwana wange ni kozayo liberiro abana bange utambo rundiye na Ceyamaani Microfinance indora timkwera ndiro unakwerende nyenka ubwenyuma kabangereze kurakorana aha mukoro n'ubwo gumwe bamemba bakoze rejo mwako guhwire barongwirwe akazate muri ukabyukurakara tekiri gasha kwa Daniel Bingana.